ndetse n'iza hafi. We know that Job met with tribulations from afar and near. Izakure no kuvuga ngo intama zagiye ingamiya n'ibintu biba bikiri hirya nyine bitarinjira mu nzu. And you know that about the animals, the things he possessed, these are the tribulations from afar. Buri hari amasengesho umuntu asenga iyo bikiriho bifata intama bitaramufata ubwe cyangwa bifate n'abana be. You know some prayers you can do when the things are attacking but not yet they haven't attacked yet. Mpamvu nubona mugenzi wawe ari gusenga arira ntuzamutindeho, komeza umusengere umushimira Imana, ntuzi ikintu kiri kumuriza, ntuzi intambara urwego rw'intambara afite. That's why you will see someone praying while crying and you don't know what is going on in their ariko hari lives. n'intambara za hafi. But there are also wars that are close to you. Abana, your children, abahungu 7 n'abakobwa 3, 7 sons and 3 daughters, bose barapfa. they all died. Birenga ku bana, It went beyond children. bimuzaho It came upon him, umubiri we, his body. birenga umubiri, It went beyond his body bijya kuri reputation ye, to his reputation. tangira kuvugwa nk'umuntu wacumuye ku Mana kandi yari He umukirana. started to be a backbiter about him, Inshuti zimuvaho. going against God, and friends went away from him. Byukuri uyu muryango nawe utekerejeho hashize iminsi ari byo ndi gutekereza kuri I've famille. been thinking about this family lately. Nkibaza umuntu yahura n'ibi bintu byose How can a person go ariko through all this agakomeza ntanyeganyege, and continue to stand firm? nta nzozi yarose, And when he did not have dreams, nta marayika wamusuye, no angel visited him, nta muntu waje kumubwiriza, when there is no one who came to preach to him, nta muhanuzi wamuhanuriye, when there is no prophet who approached to him and prophesied, agakomera ku Mana n'umuryango ugakomeza ukabaho. and stand firm towards God and his family conquers. Izi mbaraga zivahe? Where do we draw this power? Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Izi mbaraga zivahe? Where do this kind of power comes from? Ngiye kubereka mu nshuti eshatu za Yobu zamusuye, I'm going to show among 3 friends who visited Job. zarepresentaga za ideology zitatu zitandukanye, They represented 3 different ideologies. zinagaragaza za ideology zitegetse imiryango itandukanye. And these 3 ideologies represent the 3 Ariko families Yobu that are muri being ibyo led. byose, In all that, no muri izo ntambara zose, in all those tribulations, umuryango we washikamye his kuma. family stood firm towards God. Haleluya. Amen. Umuryango washikamye kuma. His family stood firm Ninjya towards gusoza, God. And as we'll be concluding, muraza kubona ikintu dukeneye kuruta ibindi byose, you will see what we need the most: kuzura imbaraga z'Umwuka Wera to be filled with the Holy Spirit zituyobora ku Mana, that leads us to God. ibindi The bigakurikira. rest comes after. Kuko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo Because that's why the word of God says, tubanze dushake ubwami let's bw'Imana. first seek ye the kingdom of God. Haleluya. Amen. No gukiranuka And kwayo, his righteousness, ibindi byose and the rest tuzabyongerera. shall be added unto. Reka tubanze dusome muri Yobu 4:12 kugeza kuri 21. In Job chapter 4 verse 12 up to 21, Twumve ideology ya mbere umugabo witwa Elifazi yazaniye Yobu kugira ngo akemure ibibazo byo mu muryango. the first ideology this man brought to Job's family. Yobu 4:12. Job chapter 4 verse 12. Umva ukuntu Elifazi yabwiye Yobu, asanze famille iri mu bibazo. This is why the word Eliphaz said to Job's family when they were going through a lot. A friend. Yaramubwiye ngo hari ijambo nabwiwe rwihishwa. Mukurikira ikinyarwanda kirimo. Now a word was secretly brought maze to me. ugutwi kwanjye kwakira guhihwiswa kwaryo. Nuvuga ngo ijambo ryari rihishe, A word was hidden, ugutwi kwakira guhihwiswa kwaryo. and my ear received a whisper of it. Komeza. Nibwiraga mbitewe niyerekwa rya ninjoro. Nuvuga ngo nareretswe. Hari In other ninjoro words, he received a revelation. numva ibintu, I heard things nderekwa, and I received. kandi hari mu gihe nta muntu
abantu bahwekereye agatotsi katwaye abantu bose. Komeza. Maze mfatwa n'ubwoba, fear came upon me, mpinda umushyitsi, and trembling, bituma amagufwa yanjye yose akomangana. Komeza. which made all my bones shake. Maze umwuka mpita imbere. Uyu mwuka ni uwuhe? Kubera What ko spirit is this? impamvu atari umwuka w'Imana nuko nyuma Imana yababwiye ko atari bo yavuganaga nabo, byari ibitekerezo byabo gusa. Because this was not the spirit of Ndashaka God, kubanza it was kugisobanura their neza. thoughts. Uyu ntabwo ari umwuka w'Imana This wari is not wakoresheje the Elifazi. spirit of God that had used Elifazi. Umusatsi unyororo, ariko yari afite amagambo akomeye. Yagize ubwoba, yumva guhwihwiswa, ahinda umushyitsi, amagufwa aramufata, umusatsi umuva ku mutwe, kandi byaje nijoro, bisa n'iyerekwa. It looks like a revelation. Maze uwo muntu ahagarara aho, ariko nyoberwa uko ishusho isa. Umuntu utagira ishusho ninde? This man with no Ishusho Yesu image. turayizi. We know the image of God. Imbere y'amaso yanjye hari ikintu, habaho ituze, maze numva ijwi rivuga ngo, Then I heard a voice mbese saying, umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka? Mbese umuntu yarusha umuremyi we kubonera? Dore ntabwo yiringira abagaragu bayo n'abamarayika bayo, ibibabonamo amafuti, nkanswe bo baba mu mazu yubakishije urwondo, urufatiro rwayo rukaba rushinzwe mu mukungugu, bameneka nk'uwakandagira inyenzi. Kugira ngo mwumve iki kiganiro, Elifazi yari yazanye mu rugo rwayo rwagize ibibazo. The kind of conversation he had brought in the house of Job, when you believe in God and you're holding on to God alone. Elifazi atari ko ngewe neretswe. Eliphaz said he had received a revelation. Kandi sineretswe ku manywa, muzi ko abantu bakunda kuvuga ngo ni nijoro. Hari umugabo twigeze gusengana yagiye gatubwira ngo yagiye muri dushe ngo ni Imana imuganiriza. One man used to say that he would receive revelation in his bedroom. I did not receive revelation during day, but it was at night. I heard someone passing by, but I did not see him. My bones shook. My hair stood up on me. And he said that it's not possible that you should be righteous. It means there is something that you did, that's why God is coming against you. These are the things of fearing the spirit. Let's call them spirits. This was the philosophy of Eliphaz he had brought in the house of Job. These are the things that have caused so many families to perish. Spirits. I saw something. I heard something at night. I saw a cat at night. Another one, they saw something passing in the sky, looks like something. I slept and saw potatoes, sweet potatoes. This is the truth. Sweet potatoes means weakness. I said, I don't look at the sweet potatoes, I read the word. Hallelujah. Amen. I saw sweet potatoes, it means let's go buy sweet potatoes and eat them, and so that we can have power. I received revelation. Visions that are brought by the spirit, the fear of spirit, and they have built families, especially the families that are going through a lot like Job.
nagira ubuntu bwo kuvuga ijambo ry'Imana ubu muri iki cyumweru. I thank God that I had a chance to preach the word of God. Nari maze iminsi ndi gusoma iki gitabo cya Yobu. After I had read the word of Job. Abayobozi bacu Imana ibahe umugisha. May God bless you. Hallelujah. Neretswe. I saw visions. Nabonye marayika. I saw an angel. Nagenderewe. I was visited. Yari tentation ikomeye yo kumvisha Yobu ngo ave mu nzira yari yafashe yo kuguma ku Mana yonyine. It was the greatest temptation that had come to cause Job to leave God. Biravuga ngo mugerageze imyuka yose. The Bible says try all the spirits. Ntabwo ibintu byose bihindisha umushitsi n'ijoro. All the things that cause the ibintu byose bituma urukuka ku mubiri byose. All the things that cause you to have goosebumps. Ibintu byose bituma umuntu yumva amagufwa ahinda umushitsi. All the things that cause your bones to be shaken. Ntago byose nta na kimwe gishobora gusimbura Bibiliya ijambo ry'Imana icyo Imana yavuze. Replace the word of God, what the Lord has said. Hallelujah. Amen. Umuryango ukomeye ni umuryango wumva icyo Umwuka avuga anyuze mu Mana anyuze mu ijambo ry'Imana. Is the one that reads the word of God and follows its principles. Hari abantu njya numva bari no hanze. There are people here from abroad. Bohereza amafaranga abantu bakabagendera ku musozi. And other people go to the mountain on their behalf. Umuntu yamugendeye ku musozi. Is saying that someone went up on a mountain to pray. Some families are being broken. Someone prophesied to them, telling them that they don't belong together. There are others who come and tell women that this is not your husband, you're not supposed to be with him. Hari n'ababwira abantu bave mu byo barimo ngo ikintu cyose gishingiye ku myuka ku bintu by'iterabwoba kikuvana ku ijambo ry'Imana kidatuma ushinga imizi ku Mana ifo kuza kukiverifya muri Bibiliya kuko Bibiliya ntivuguruza icyo Imana yavuze n'ukuri kizahama iteka ryose. And there are those who are asked to leave some places, some other things, so you need to test these things by going through the Word of God, because what God said is real and must be obeyed. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uwo mwuka wakoreye muri Elifazi turawamaganye mu miryango yacu mu izina rya Yesu. That spoke through Elifazi, we rebuke it in Jesus' name. The reason why we don't read the word of God more often in our families, the reason we don't consult it more often, these are some of the reasons. We have different sources. We have other sources we go to search for. I agree that God speaks through the prophets. But hallelujah. Amen. All the prophecies must be tested through the word of God. Job rejected it and said no. Hallelujah. Amen. A source that I believe in, my Redeemer lives. Even if he kills me, I'll continue to trust in him. I don't care. Kind of person who came at night, I don't care. However he may come, I have God and he's enough for me. I once told you about someone I lived with. I went to visit this person. This was a lady who had gone to abroad to do masters. She went to an African church. They made her enter in these things of spirits. She had oil she smears herself with and drinks some. Ibaza ibintu bya cholesterol birirwa babuza abantu bibarangwa n'amavuta noneho yarangiza ibyo agasiga yandi ku misego akayasiga ku nkweto naho anyura akagenda yatonyanza everywhere she passes. Noneho ngize ngo muramutse gutya atereka da utanyanduza amashitani n'ibindi byinshi. And when I tried to shake her hand, finalite nuko byaje kugera igihe
atumutwe. Ndibuka nigeze guhura nawe yambaye isogesi imwe ahandi nta nkweto ari kugenda, polisi za kumufata kubera ko yari yaragiye mu bintu. She went beyond up to the extent she went mad. Imana itsinde umwuka wa Elifazi mu miryango yacu mu izina rya Yesu. We rebuke the spirit of Elifazi in kuko families twahawe in Jesus' umwuka name. w'Imana. We were given the spirit of God. Hallelujah. Amen. Ngo twahawe umwuka We were given the spirit utadusubiza mu bubata, that does utadusubiza mu not take us bwoba. back to the slavery. Twahawe umwuka w'ubushizi We bw'amanga have been given the wo kugenza spirit ijosi rimeze gutya, to go with our ngafunga neck karavate high, neza gutya nkagenda neza mu muhanda be proud, you nta stand bwoba firm mfite, without fear. kuko twahawe umwuka w'imbaraga. We were given the spirit of power. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Twahawe umwuka w'imbaraga utadusubiza mu We were bwoba. given the spirit of power that does not take us back to bondage. Yewe yaravuze ngo muri ibyo byose Job said, ibyo after muvuga all the ngo things you say, nacumuye, that I have sinned against God, ngo mwarose, that you dreamed. hari abantu bavuga ngo uzi ko narakubonye mu nzozi. Some say, I had a dream Ibyo about wabona you. byose Whatever nta thing you may kizajya see, hejuru y'Imana yacu nothing will go twubakiyeho. beyond Reka our Imana yacu God, what we tuyikomere amashyi have menshi built cyane. our foundation on. Let's give a round of applause to God. Icya kabiri Second, cyaje mu rugo rwa Yobu, cyaje mu muryango wa Yobu, that came in the house of Job, cyaje gusenya imbaraga zo gushingira umuryango ku Mana gusa. that came to destroy the family from building on God. Turasoma ibice 8 muri Yobu, We will read chapter 8 in umurongo Job, wa 8 kugeza kuri 10. verse 8 to 10. Ibice 8 kugeza kuri 10. 8, Ibitekerezo byavuye ku verse mugabo 8 to bita 10. Bildad. And these thoughts came from a man called Bildad. We ntiyaje avuga ibyo yarose, He did not come talking about what he dreamed we about, ntiyaje avuga iby'imyuka no guhinda umushyitsi, about the spirits and earthquake. yaje avuga ibintu kijyanye na experience He talked about the experience, kandi ishingiye ku bantu, and that is based on man. human experience. He based on human Ati, experience. you have to think twice, ugomba gutekereza kabiri. You must think Ibintu byo twice. kwizera gusa ngo ushingiye ku Things of Mana, believing and saying that you just believe in God. umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga. This is why the word of God Uyu ni says, Bildad wamubwiraga, this is Bildad who was yaramubwiraga speaking. ati ndakwinginze For I inquire bazabe ibihe bya kera, of the former age, tekereza kuri ba sogokuru, consider the things tekereza ku discovered by the batubanjirije, fathers, for we were born tekereza yesterday, kuri experience, based on the experience, wite ku byo base bashimikiraga. and consider the things discovered by their fathers. Erega twebwe nawe Yobu turi abejo gusa, And for we were born yesterday. twe twahageze uyu munsi, ariko hari abavye bafite experience, We just came today, but the others who have the hari experience, ibitabo byanditswe, there are books written, hari abafilozofe babayeho. there are philosophers who Umuntu ntiyapfa existed. ibibazo by'urugo ntiwapfa kuvuga gusa ngo Imana, ibyo ntibihagije. The house problems cannot be resolved by just Twebwe dufite speaking iminsi about mike. God. You have few days remaining. Jya kuri 10. Verse 10. Mbese abo ntibakwigisha Will they not teach you bakagutekerereza and tell you bakavuga amagambo bakuye ku mitima yabo? and utter words from their heart? Bildad aje kwa Yobu, This Bildad came to Job, aje mu muryango wa Yobu, and when he came to the family of Job, we ntabwo yazanye iby'inzozi, he did not bring things about we yazanye dreams. ikiganiro gishingiye kuri experience. He brought a conversation that was basing on the experience. Yavuze ati nkwitegereje If you look carefully nkareba abana ukuntu bagushizeho, and see how children are perishing, nkareba ukuntu wabaye umukene wari uhoze utunze. I see how you're becoming poor yet you were rich. By the way, abantu bafatiranye abandi mu bibazo nabo Imana izabagenderere. By the way, these people who Rwose. find others in problems Haleluya. and take advantage of Rwose them, Imana may nabo God ibarebe mu may jisho God ryayo visit ryiza them ibiteho. with his kind eyes. Abantu may basanga he look abandi at mu them. bibazo bakabasa aho kugira ngo niki izi mbaraga ufite
wazikuyeho natwe tuzimenye. This kind of power that you got, where did you find them so that we can look for them as well? Haramubwira ati ibibazo ufite byose. All the problems that you have. Yego turabyumva ushingiye ku Mana. Understand you are looking to God. Wanze bya Elifazi yakubwiye by'inzozi You yabonye. have refused what Elifazi spoke to you Ariko reka about dukoreshe his na dreams. rezo dutekereze. Let's use our common sense. Reka tubaze turebe abandi uko babayeho. Let's see how others lived. Ninde muntu wakora Imana wagize ibyago nkawe? Who is the person who served God who went through the problems you're going through? Ejo narabivuze. Yesterday I said it. Satani ashobora kutagukoresha ikintu kibi. Satan may not use you evilly, ariko akakuyobya mu mitekerereze. but he confuses you. Ibibi bikaza byisuka iwawe. All the evil comes towards you without anyone bringing it. This was the kind of battle going into the family. One of the things we must pray about in the family that God gives through the Holy Spirit is to have the mindset in the likeness of God. The Bible says, who have ever known what the thoughts of God are? But for us, we have the mindset of Christ. Amen. Hallelujah. Amen. For us, we have the mindset of Jesus Christ. When God breathed his air into the nose of a man received the power that goes beyond to know what God thinks. After we received the Spirit of God, we went to another dimension. Hallelujah. Hallelujah. Thinking like God does. Let's look at the experience. There is no man who can go through this kind of tribulations. There is something that God revealed to me when I was praying. Not all the time. God does things that have happened somewhere else. Because he's a creator. You can go basing on the experience and you go astray. Hallelujah. Amen. It doesn't require you to base on experience. God can do something today that has never happened in the history of the world. That we never read even in the Bible. Sarai gave birth after 90 years of age. Abraham's body looked like he was dead. There is no other way I have heard this. They imagine if they had said that, how will it be possible? We have never heard this. What experience means? It means it's something that have happened before that is going to happen right now. That is taking place. We don't build our families on the experience. The Holy Spirit leads us in what is needed at the right time. Let's give a round of applause to the Holy Spirit. Hallelujah. 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 I'm not going against reading the book. Books. I'm not going against seeking for counsels. But above all, you must have a foundation you're standing on. God. Which is God. And the reason why we don't go to ask him more often as a family, reading a lot can cause you confusion. You find you have gone so much to books. You fail to go to ask God for details. Yes, it's okay to read, but come back to ask God. Seek for his counsel. Hallelujah. Amen. It's not how they are built.
zubakwa nk'uko Imana yabigennye. They are built accordingly to the will of God. Niko zubakwa ni par experience. When they say this is how they are built, they base on the experience. Par abakurambere, by our fathers, nuko basogokuru babigenzaga, as our ancestors used to do it. Hari imiryango myinshi, there are so many families ihura n'intambara zishingiye kuri iki kintu, that go through problems that are based on this. Umwe ati ngewe siko nabibonaga iwacu. One say this is not how I used to see it in my twavutse mu rugo rw'Imana, twavutse mu muryango mushya. When we are born in a family of God, we have been born in a new home. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Iyo twavutse ku Mana, twavutse mu muryango mushya. When we are born to God, we have been born in a new home. Ugomba kuyoborwa n'Umwuka that Wera. needs to be led by the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Muri ibyo byose Yobu ntiyigeze acumura. In all that, Job did not sin against God. Kandi yari yahuye n'intambara zikomeye. And he had gone through a lot. Umva ikintu cya gatatu. This is the third. Ariyo ideology ya gatatu isenya imiryango. Ideology that destroys families. These are the spirits we are going to Imana ikadufasha tukubakira ku mbaraga z'Umwuka Wera. So that God can enable us to build basing on the Holy Spirit being led by Him. Uwitwa Zofare, someone called Zophar. Ari we waje nawe Zofare ari mu nshuti za Yobu. He is one of the friends of Job. Yobu 11:13 kugeza kuri 20. Job 11:13 up to 20. Zofari nawe yaje afite ikindi gitekerezo gitandukanye na bagenzi be. Zophar brought a different idea than the friends. Ntabwo yaje we avuga ko hari ibyo yarose. He did not come saying that he had a dream. Akuriya muntu wazazanye inzozi niwe wari ufite n'ingufu nyinshi kuko nagiye nsoma yari yazonze Yobu, yari yamuzonze. He had reached to Job's heart. Yari yamuzonze. He had really Zumuntu ukubwira n'abamarayika akakubwira n'abantu banijoro. Imagine someone who mentions angels and yari yamumaze. This person had umugabo yamubwiraga ari kwishimisha urujyo gutya. Imagine someone tiva mu byo kwishima nkubwira ibintu nabonye nijoro. And you coming to talk to someone who's in pain and telling him about the things you saw at night. Amurangije Bildad atereka tuje muri experience. And Bildad brought the ideology of experience. Zophar we yarafite indi angle y'imitekerereze. And Zophar brought another kind of mindset. 11:13 ntabwo ari 13:11 11:13 kugeza kuri 20. It's Job chapter 11 verse 13. Iwe yarariho muzana mu kintu cy'idini, yarariho mubwira ngo ikintu cyo kuza ikintu cya ritualisme cyo gukora utuntu. This one had brought something that looks like rituals. Mwibuke ko aba bantu bose Imana yabagaye. All these people were despised by God. Umva uko havuga. This is what it says. Aravuga ngo nuboneza umutima wawe, if you prepare your heart ugatega amaboko and stretch out your hands, niba hari ikiri mu kuboko kwawe kiri mu kuboko kwawe ugite kure, we kwemera no gukiranirwa kuba mu rugo rwawe. Good. If iniquity were in your hand and you put it far away. Igitekerezo gisa nkaho ari cyiza by'ukuri. An idea that really looks good. Nukuri niho uzubura amaso yawe udafite ikizinga, uzakomera kandi ntabwo uzatinya. Then surely you could lift up your face kuko uzibagirwa umubabaro wawe, uzawibuka nk'amazi amaze gutemba. Because you'll forget. Kandi ubugingo bwawe buzarabagirana kurusha amanywa y'ihangu, naho haba umwijima hazatambika umuseke. Kandi uzaba amahoro kuko hariho ibyiringiro. Nukuri uzakebuka ibigukikije, wiruhukire mu mahoro. 19. Uzaryama we kugira ikigutera ubwoba, nukuri benshi bazaguhakwaho. Umva, iyo usomye iki gitekerezo, when you read this ideology, ni inama nziza. It was a good idea. Kubera ko Imana yayigaye. Why did God despise it? Yari ikintu gishingiye ku bintu bya rituel, ku bintu by'ama, ibintu by'idini byo kwiyerekana. Things showing off yourself.
kuko Yobu ikintu yari akomeyeho kwari ugukiranukira Imana. And what Job had based on is to be righteous to God. Bikaza bishingikirijeho. The rest came later. Iki ni ikibazo kiri no mu miryango myinshi. And this is the problem we find in different families. Mu burasirazuba bw'isi, mu burengerazuba bw'isi ho bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane. In the north world it has become a great problem. Aho abantu bumva ko bagomba kugira imihango bazajya bakora bakagira utuntu bakora. Know that they must do some rituals, that things they need to do. Ibyo bita ngo appeasing God, ibintu byo gutuma Imana zituza, Imana ziruhuke, Imana zituza. What causes God to be at peace? Kare aho nkorera hari umuntu twaganiriye. Where I work, I had a conversation with someone. Arambwira ngo hari umuntu wigeze kumwiba amafaranga. And told me there is a person who stole money from this one we're talking, and he is a Christian. Baravuga ngo se uyu muntu azangarura amafaranga yanjye gute? Miliyoni nyinshi. And he say, how will this person bring back my money? It's a lot of money. Wabona inzira zose zishoboka bitazakunda. All other ways were not possible. Wajya gushaka umuntu umutuye ahantu ibumbogo gufasha abantu ngo batamba ibitambo ngo bamara kubitamba amafaranga akagaruka. And then the money comes back. Yabimbwiye ku mugoroba kandi yarazi ko ndi guteguriza inyigisho nicyo cyantangaje. Navuze ni Saint Esprit my example ikomeye igaragaza kuko abantu koko babirimo. And this was like a revelation from the Yambwiye Holy Spirit. n'izina ry'uwo muntu sinshaka kumuvuga atagira bazajya kumushaka kuko ntacyo amaze. Because this man means nothing. Noneho ngo amaze gutamba ibitambo, after they sacrificed, umujura wamwibye ntiyagaruka. A thief did not come back. Ngo bamugira inama ngo azajye mu Bugesera ngo hari undi ukomeye kumurusha. And they asked him to go to Bugesera. There is a powerful man more than them. Ngo ajyayo. He went there. Ndamubwira byagenze gute? And asked him what happened. Ati narinjije anyinjiza mu marido. I entered in the curtains. Ngo amugeza ngo ahantu hitwa ngo ahera cyane. And he made me reach to a place called a holy. Ngo arangije ngo akuramo inkweto ngo atangira guhinda umushyitsi. Ndamubwira se wahindishwaga umushyitsi n'iki? Umuntu w'umugabo wize nkawe ukomeye gute? How did you start to shake a man who's educated like ariko akubwiye ibitambo yahatambye? But if he tells you of the sacrifice he offered, ntimumbaze ngo byaje kurangira gute kuko ni inkuru ndende. Ask me what happened because it's a very long story. What I want to say is this. Iyi ni philosophy yinjiye no mu matorero. This is a philosophy that has even entered in churches. Aho gukiranukira Imana, instead of being righteous to God, aho kumva icyo Imana igushakaho, instead of listening to what God wants you to do, aho kumva icyo Imana iri kuvuga ku muryango, instead of listening to what God wants upon your family, iri kuvuga kuri famiye yawe, instead of listening to what God is speaking about your family, bahubwira ngo hari ahantu hari abantu bajya gutamba ibitambo. There is something that people are doing out there and you go there to offer sacrifices. Hallelujah. Amen. Imana tubabarire. May God forgive us. Ngo hari ahantu abantu bajya gutamba ibitambo. There is somewhere people go to give offerings. Nibyo Zofari yari ariho abwira Yobu. This is what Zophar was speaking to Job. Ndashaka kubibutsa ko nyuma y'iki kiganiro Imana yagaye Zofari, igaya Bildad, igaya na Elifazi. And I want to tell that God despised all their ideas. Iyo biza kuba byari bishingiye ku kuri Imana ntiyari kubagaya. If it could have been based on the truth, God would not despise them. Aramubwira ngo wowe gusa reba ukuntu ukora ikintu, just do something. Reba ukuntu uramburira Imana amaboko, reba ukuntu stretch out your hands to God and do a cult. Ariko muri ibyo byose. But in all that, hallelujah. Amen. Umuryango wa Yobu siho wari wubakiye. The family of Job did not build its foundation. Its foundation was not built on dreams and spirits and the experience and the ideology of the wise people and the rituals and sacrifice and the ubu hari amaduka yaje hanze arahaba menshi bita ngo ni rituals no ku bibuga by'indege hariho utuntu tw'imibavu two gushyira abantu basigaye bajya muri Aziya epfo iyo ngiyo muri za bakaja guhura ngo abo bita ngo ba guru. They go to meet with the guru. Abantu bafite ubwanwa bugera hano bateretse. They have a long beard. Baze kuzinga amaguru bakayazinga bakayafata. They know how to cross their legs.
bagafunga amaso bagatekereza and they ngo akakubwira iby'ejo and hazaza. they told you things in the future. Iyo ni tourism ikomeye cyane This muri is a Aziya. tourism that is great in Asia. Abantu bakajya guhura ngo n'abametre bababwira ibintu People by'ejo meet where hazaza za fitiri. They meet with the masters to tell them what is going to happen in the future. Ariko ntabwo ari aho ngaho Umwuka That's Wera not where the Holy Spirit atuganisha mu kubaka leads imiryango yacu. us to build our families. Haleluya. Amen. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga muri Petero wa kabiri igice cya mbere 16-19 dusoza kugira ngo dusenge. Up to 19. Petero wa kabiri igice cya mbere 16-19. 2 Peter chapter 1 verse 16 to 19. Umva ukuntu havuga. This is what he says. Petero wa mbere Petero wa kabiri nako 1:16-19. 2 Peter chapter 1 verse 16 to 19. Haravuga ngo burya. Haleluya. Amen. Ndashaka mbibutse audience Petero yariho yandikira. I want to remind you of the audience Peter was writing to. Reka tubanze duhese icyubahiro. Let's give glory to Jesus. Waduhaye Umwuka Wera ngo atubere umuyobozi wo kutwigisha iby'Imana idutekerezaho bidashingiye ku nzozi, bidashingiye ku byabonetse, bidashingiye ku majwi, ko mwamanuye vuba duhese icyubahiro. Haleluya! 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 Amen. Ngo burya Petero yandikiraga abayuda n'abanyamahanga batataniye muri Aziya. Peter was writing to Jews and other strangers. The Gentiles. Bari baratataniye muri Aziya. They had gone differently bari bafite ibibazo bya persecution, bari bamerewe nabi. They were so badly for persecution. Nabo bari bafite ikibazo cyo gushakisha niki cyatubayeho. Of seeking to know what had happened niki to kiri them. Kutubaho. What is happening to us? Imana twizeye yaturetse. God we believe, did he forsake us? Bariho babamba babona. They were being persecuted. Cyari igihe cy'umwami Nero. It was by the reign of the king Nero. Petero yari hafi gupfa. And Peter was about to be persecuted. Kuko kuri 14 na 15 ari kuvuga ngo ndumva ngiye gukurwa muri iyi ngando vuba. On 14 and 15 he was saying that he was feeling like he was about to be dead. Nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanje kigiye gusohora vuba nkuko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. For we did not terminally kerning diverse verbs when noneho aja gutanga igisubizo ku bantu bibaza uko babaho mu gihe cyabo cy'ibibazo n'imiryango yabo. And he came to give the counsel of how people can live in that season with their families. Umva ukuntu rero yavuze hano ku murongo wa 16 abandikira. This is what he said on verse 16. Aravuga ngo burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge. We did not follow cunningly diverse fables. Hallelujah. Amen. Ntabwo twakurikiye imigani yahimbwe n'ubwenge. We did not follow cunning devices. Ubwo twamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe. When we made known to the power of our coming of our Lord Jesus Christ. Ntabwo twakurikiye ibintu byo kuvuga ngo haje ikintu nijoro. We did not follow the things that say something came at night. Ngo hari umuntu wabivuze ngo hari ibintu numvaga muri je. There are things I felt in ntabwo ari ibintu byo mu kirere twubakiraho. The things we don't build in the things in the spirit. Hallelujah. Amen. Aravuga ngo ahubwo twiboneye n'amaso yacu. We testified with our eyes icyubahiro cye gikomeye of his majesty. Komeza kuko yahawe n'Imana data wa twese ishimwe n'icyubahiro. For we receive from God the Father honor and glory. Ubwijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane. When such a voice came to him from the excellent glory. Rimubwira riti nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. This is my beloved son in whom I am well pleased. Iryo jwi twararyumvise rivugira mu ijuru. And we heard his voice which came from heaven. Twari kumwe nawe. When we were with him. Hallelujah. Hallelujah. Ku musozi wera. On the holy mountain. Dufite ndetse n'ijambo yadusigiye. And so we have the prophetic word he confirmed. Rirushaho gukomera.
confirmed, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, which you do well to heed, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima as a rigakesha light ijoro, that shines in the dark place, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. nuko ushaka gushiraho na 20, ariko mubanze kumenya ko nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Knowing this first, the prophecy of scripture is of any private nta buhanuzi interpretation. bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, For prophecy never came by the will of man, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. the holy men of God spoke as they were moved by the Spirit, the Holy Spirit. Hallelujah! Hallelujah. Ntabwo ari inzozi, It's not about the dreams. ntabwo ari imyuka, It's not the spirits. ntabwo ari experience, It's not the experience. ntabwo ari It's iby'abakurambere, not about the ntabwo ancestors. ari filozofi, It's not the philosophy. nta nubwo ari ibintu by'idini, It's not even the religious ariko things. dufite ijambo But we have ryahanuwe. the word that was prophesied. Umwuka Wera ari hano, And the Holy Spirit was here. niyo tubakiyeho, This is the word we built our foundation on. niryo twubakiraho imiryango yacu. This is where we build our families. Hallelujah! Hallelujah. Numva imiziki hano n'iyindi hano, reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. And a round of applause to our God. Hallelujah! Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Hallelujah. Ntabwo ari imyuka ya These Elifazi, are not the spirits of Elifazi. ntabwo ari superstition, It's not ntabwo ari ibintu superstition. by'inzozi These are not the n'ibiki things n'ibindi. we just grasp Mu from. ijuru hari There Imana, is God in heaven, Imana se w'imiryango the yose, Father of all nations, Imana w'imiryango yitirirwa. God of the nations. Umwuka Wera rero icyo adufasha ni iki? And what the Holy Spirit helps us with is ashora this. imiryango yacu mu kongera gucukumbura He ijambo leads our ry'Imana, families into the Word of tugasoma God. Bibiliya ku manywa na Read the nijoro, Word of God day and night. tukibaza icyo Imana iri And you kutuvugaho ask muri iki about gihe, why God is speaking on earth tukamenya today. n'icyerekezo cy'Imana ku We miryango know the yacu, direction of God towards our families. kuko Imana iracyatanga icyerekezo, Because God still gives the destination. Imana iracyatanga God icyerekezo. still gives the destination. Umva ukuntu Imana yitwa. This is the name of God. Reka rero dusoma turangiza maze Let's dusenge. read this. Ariko ntiwakomera Imana amashyi Can't you cyane give an cyane. applause to God? Hallelujah. Amen. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Praise hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah. Ko numva umunezero. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Umva shiraho hariya Esaya 54:5. Isaiah chapter 54 verse 5. Imbere yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana ikakwemera ko urenga inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urenga inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera urengana. umva Esaya 54:5 kwavuga. Isaiah chapter 54 verse 5 says,
twatangiye tuvuga ko Imana ariyo nyiri rugo We started by saying that God is merciful, kandi ko ari igomba kurutegeka. that He is the owner of the house and He's the ruler of it. Umva ukuntu havuga. This is why He says, kandi Imana yari ibwira famiye, yari ibwira umuryango witwa Israel, God was the one speaking to the family of Israel, umuryango wa Yakobo. the family of Jacob. Yavuga ngo kuko umuremyi wawe For your maker ni umugabo wawe. is your husband. Amen. Umva your relationship. This is the ukuntu Imana relationship. yivuga hejuru. How God Ni was umugabo wawe, speaking. ni He chef de famille. is your husband. He is the Atanga icyo head of bita the family. genetic makeup. He gives Uvuka the usa nawe kuko ni ukubyara, He ni gives the ubyara abana bawe, niwe genetic chef wa He famille. is the one who gives birth to your children. Amen. Uwiteka nyiringabo niryo zina rye. The Lord of hosts is His name. Wera wa Israeli And niwe mucunguzi wawe. and your Redeemer is the Holy One of Israel. Azitwa Imana y'isi yose. He is called the God of the whole earth. Amen. Iki kintu cy'umucunguzi This thing of being a Redeemer, nzakigaruka I hejuru. will talk about it tomorrow. Mu Giheburayo cyitwa Goer. Goer ni umucunguzi. He is a Redeemer. Umuntu agucungura ariko mufitanye isano rya hafi. Someone redeems you when you have a close relationship. Umucunguzi agomba kugira isano rya hafi. A Redeemer must have a close Agomba kuba ari uwo muri relationship. uwo muryango. Must be from that very same family. Kandi agomba kuba afite It ubushobozi must have the authority bukuruta wowe bwatumye that ugomba is gucungurwa. beyond yours, that you need to be Icya gatatu redeemed. agomba kuba afite ubushake A bwo third, he must gucungura uwo have the muryango. will to redeem that family. Icya kane agomba The kuba afite fourth, imbaraga zo he must kuwurwanirira. have power to fight over it. Uwo nguwo niwe mukuru To fight w'imiryango for it. yacu. And this is the greater of them. N'Uwiteka He is Imana the y'isi Lord yose. of hosts, the God of Umwuka Wera icyo all. adufasha rero, While the Holy Spirit helps us, atuma tugira inyota yo kongera kujya kumva He icyo gives us avuga. thirst to go back to hear what the Tukayobora Lord imiryango wants. bijyanye To n'ikivugwa lead hano. the family basing on what the true word of Imana God says. idufashe May God help us twongere dusome Bibiliya that we'll read again the word muri of God famiye zacu. in our families. Haleluya. Imana Hallelujah. idufashe. May God help us. Ndabivuze ngo Imana May idufashe God help us twongere dusome that Bibiliya we mu may miryango read the yacu. word of God again in our Tuve mu families. bindi byinshi That we will go out astray from twumve other icyo things. ngo That only listen to what umucunguzi w'umuryango the wacu Redeemer of our families. avuga ku That muryango He is yacunguye, saying upon the family He avuga ku redeemed. bana What yabyaye, He's saying about the children He gave avuga ku birth bo to. yitangiye. He will say about the people He gave Himself for. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Turirimbe ngo si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hanyuma ni minota, turirimbe iminota itatu kuko nanjye bari bandengerejeho iyanjye, hanyuma noneho duhite dusenga. We are going to pray after a song. Twahaguruka twese tugashima Imana, Can we all stand up and give dushima thanks to kuko dufite God? umucunguzi, Thank Him that we have the nyirirugo, Redeemer, serugo, a household, the Imana Father of y'imiryango the yacu. house, the God of our families. Si kwa majeshi, Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi, wala silaha,
tugiye gusenga. We are going to pray. Turasenga ngo Imana We are going to pray that God izana inyota mu miryango yo gusoma Bibiliya. Thirst in families to read the word. Kandi tujye kuyisoma that we will read it nk'abagiye gushaka icyerekezo like cya buri those who are munsi. going to seek for the direction. Ejo bundi Pastor Israel yatubwiye gusa Rema yabonye umunsi umwe ihindura ibintu byose. Pastor Israel spoke about the Rema natwe he received turabahamya once that changed Rema everything. ijambo Imana itanze rihindura ibintu byose mu muryango. Rema, what the God sends that will turasenya come to change umwuka wo everything. gushakishiriza We mu yindi rebuke myuka, the spirit of looking for other umwuka wa spirits. Elifazi, The spirit of Elifazi. dusenye umwuka wo gushakishiriza mu bakurambere na za experience gusa, Of seeking from the experience dusenye of the umwuka wo ancestors. gushakishiriza mu bintu bya dini na za ricozi no gutanga utuntu We no kureka rebuke the utundi. spirit of seeking for rituals Twakira and umwuka religious things. w'Imana utuyobora mu bwenge bwose We receive the spirit of God that leads kugira us ngo in all dushakishe wisdom. Imana mu cyo yavuze. That will seek to know what God Reka wants, dusenge twese. what Imana He ishobora said. byose Heavenly Father, mu izina rya Yesu in the Kristo, name of Jesus Christ, ndagushima kuri uyu mugoroba w'uyu thank munsi you wa this none. evening. turakusanya igitabo cyacu Yesu Uri Imana ishobora byose, ni wowe Mana uri Imana ifite icyo yavuzeho, uri Imana irema ikintu kitabaho Mana, uri Imana ikora bikabaho, uri Imana y'imbaraga uri Imana zacu, ishobora byose, uri Imana zacu, itanga ushobora uri kose Imana Mana. twubakiraho. turakuzamuye Mwami y'umugoroba Mwami, wowe ariwe gusa Mwami Turasenya. dushiramo Mwami imbaraga data, Prosper wowe station. ubasha Mwami tubashore iminsi muri wowe Mwami, dukeneye Mwami kuzuzwe nawe Mwami, twambikwe imbaraga nawe gitare cyacu, ni wowe Mwami dukeneye mu buzima bwacu Mwami, aba ari ijambo ryawe Mwami rituyobora, ari ijambo ryawe Mwami ribe mu buzima bwacu, ni wowe Mwami dukeneye gitare cyacu, ni wowe Mwami twifuza kugira ngo data wera ijambo ryawe Mwami ariryo rigwira muri twe, ijambo ryawe Mwami ariryo Mwami mweza ritwuzuza Mwami, turagere Mwami kuzuzwe Mwami, tuzuzwe n'ijambo ryawe, tuzuzwe Mwami n'ijambo ryawe, akaba ari ijambo ryawe Mwami ariryo riba muri twe Mwami, rigwiriye Mwami, ijambo ryawe Mwami mwiza ariryo ariryo ritutabaza Mwami, ritumurikira Mwami, aba ariryo tabaza Mwami mwiza, rimurikira ibirenge byacu Mwami, ijambo ryawe Mwami aba ariryo rizima mu buzima bwacu, tubisabye Mwami mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ryawe Mwami, niho bisaba Mwami, niho dukeneye igitare cyacu, aba ariho twambika izo mbaraga, ijambo ryawe rigwire, ijambo ryawe Mwami rigwire muri twe, tuyoborwe n'ijambo, tuyoborwe Mwami n'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Mwami, niho dusaba data wera, niho dukeneye mu buzima bwacu, niho twifuza mu buzima bwacu, ijambo ryawe Mwami, ijambo ryawe rizuduhize, ijambo ryawe Mwami rigwire muri twe, ijambo ryawe Mwami rihabwe muri twe Mwami, dusabye kuzuzwe Mwami, ijambo ryawe Mwami rimurika ibirenge byacu, ijambo ryawe Mwami ariryo ritabaza rimurika ibirenge byacu Mwami, utwuzuze Mwami, utwuzuze ijambo, utuze kugendera mu ijambo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo Mwami, tuyoborwe nawe Mwami, tuyoborwe Mwami n'ijambo ryawe, tuyoborwe Mwami mwiza, icyo wavuze Mwami, icyo wavuze mu ijambo ryawe Mwami ariryo rituyobora Mwami, abe rituyobora gitare cyacu, turasaba kuyoborwa nawe, tuyoborwe nawe data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Mwami, turabigusaba data wera, tuyoborwe Mwami mwiza, aba ariwe Mwami tuyoborwe data wera, tuyoborwe n'ijambo ryawe Mwami, turagusaba gitare cyacu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, aya Mwami turasaba, aba ariwe Mwuka Wera, Mwuka Wera w'Imana data wera. Reka dukomeze dusenge. Let's continue to pray. We are going to pray for our families. Ikibi cyose cyaba cyarinjiye mu miryango All yacu, the evil that entered in our cyaba family, kinyuze muri ibyo byose twavuze, it can come through all these things we inzira mentioned cyaba about. cyaranyuzemo cyose Any door it has passed through, gikurweho mu izina rya that Yesu. will be removed in Jesus' mighty name. Imana yeze
that God will sanctify, Imana itunganye, that God will purify, Imana ibone ikibanza gikwiriye mu miryango God yacu. will find something that is what He needs in our Muri family. iryo sengesho turasengera n'ubumwe, In that prayer, we'll pray for ubumwe mu unity. myizerere hagati We'll pray for y'abashakanye, unity among the married couples, urukundo mu myizerere n'ubumwe hagati y'abashakanye, in faith among ndetse n'abana. married couples and the ubwo children. turasenya n'umwuka wa divorce, We are going to rebuke the spirit turasenya of n'umwuka divorce. w'amacakubiri, We are going to rebuke the turasenya spirit of n'umwuka separation. w'ubutinganyi, We are going to rebuke the spirit of turasenya homosexuality. n'umwuka w'amadeni We are atabonwe going to rebuke adafite the impamvu, spirit of debts that turasenya come for n'umwuka no reason. w'ubwoba. We are going to rebuke the spirit of turashaka ko fear. urugo ruhinduka igicaniro We cy'uwiteka. want to be transformed into Reka the dusenge twese mu izina altar rya of Yesu, God. Let's all pray mu in the name izina of rya Jesus. Yesu Kristo. tubizanye mu izina rya Yesu Kristo. Amarembo Mwami yose turasaba yabera gukingura amarembo mwami imiryango mwiza. yacu. Oh turasaba gukingura data wera. Turanga mwami myuka yose data wera. Ikaje cyubahiro mu buzima bwacu. Turabyanze mu izina rya Yesu Kristo. Turabyamaganye mu izina rya Yesu Kristo. Turakuraho mwami. Tubivanyeho mu izina rya Yesu Kristo. Dukuyeho mwami wo mwuka we mu izina rya Yesu Kristo. Turawirukanye mu izina rya Yesu Kristo mwami. Turakuyeho mu izina rya Yesu Kristo mwami. Amahoro mu miryango mwami. Umwe mu miryango mwami. Gushira hamwe mu miryango data wera. Umwuka wose buza turawanze mu miryango mu izina rya Yesu Kristo. Turasaba mwami ubumwe mu miryango mwami. Gushira hamwe mu miryango data wera. Kumva mwami ijambo ryo mu miryango mwami. Kugendera mu ijambo ryo mu miryango data wera. Turabisaba kugira ngo data wera turanga ikibi cyose mu muryango data mu izina rya Yesu Kristo. Inyubako mwami mwiza ongera kubaka imiryango misha. Imiryango mwami mwiza igendera mu ijambo ryawe. Imiryango mwami ikubahisha ijambo mwami mwiza igendera mu kuri kwawe. Turasabira imiryango, turasabira imiryango mwami mu izina rya Yesu Kristo. Turasabira mwami mwiza dukuyeho mwami imyuka yose data wera ibuza icyubahiro mu miryango, ibuza gushyira hamwe mu miryango. Turasaba data wera imiryango ishoreye imizi muri wowe. Imiryango mwami igendera mu bushake kwawe data. Turasabira imiryango mwami mwiza ubumwe mu miryango mwami ushyira hamwe mu miryango gitare cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo rabashenera data wera omeka imbaraga imiryango mwami uba ushora imizi wowe Yesu Kristo. Imiryango yubakitse, imiryango mwami igendera mu ijambo ryawe, imiryango mwami uba ushake kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Oh Yesu rama Yesu abababa era abashana yako ayandere bo basana yakura endere abashagatari abababa Yesu turagusaba shobozi wa Yesu turabisaba mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami zo mbaraga data wera ushame ku muryango umwe mu muryango mwami. Turasaba data ko ushira hamwe data imiryango ishize hamwe, imiryango ikorera hamwe, imiryango mwami igendera mu ijambo ryawe, igendera mu kuri kwawe kose mu izina ryawe mwami. Wiga iryo zina mwami turabisabye wakwegeze mwami uzana wa ijambo ryawe data igwirire mwami, igwire mwami ukuri kose mwami ugwire mu ijambo mwami data wera. Turabigusaba data wera mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo mwami. Ngwino uganze data wera utegeke imiryango yose mu izina rya Yesu Kristo. Mwana bariho gusa mwami uganze kandi utegeka byose. Turabigusaba turakwigeze mwami nawe urampagije Yesu. Izina rya Yesu Reka nkubwire ko nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima. Urampagije Yesu. Reka nkubwire ko haleluya nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima. Urampagije Yesu.
ubuzima bwanjye buhinduke kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke nubwo amagambo yanjye ataba menshi haleluya shima Mana kuko ndamahoro umutima wanjye himbaza uwo mwami unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi haleluya shima Mana kuko ndamahoro umutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shima Mana kuko ndamahoro Hallelujah! haleluya Hallelujah! Mbere yuko dusoza Before we close, ndashaka kubibutsa ko I want to remind you that mu maherezo ya biriya biganiro byabaye hagati ya Yobu by the end of the conversation between Na Job and his Elifazi, friends, with Eliphaz, na Bildad Bildad, na Zofar, and Zophar, Yobu yavuyemo ari we watsinze. Job is the one who conquered. Yavuyemo Imana imushumbushyije inshuro ebyiri. He is the imbere yayo. one that God sustains times 2 of what he had possessed before. Ukurikira Umwuka Wera, Following the Holy Spirit, ukurikira Imana, following God, nta kindi kirungo ushizemo. when there is no other makeup you have added, Ubwabyo birahagije. it's enough. Imana iri reliable. Imana niyo kwishingikiriza. Uyishingikirijeho yonyine nta plus If plus. you rely on him without plus plus, it's Mu enough. gihe Orlando babyita ngo ni khinuh, ni ukuvuga ngo enough, biri enough. Birahagije. Reka twakire senior pastor Let's adusoreze mu welcome minota senior isigaye pastor gusabira so that he can conclude. n'ibibyifuzo biri hano. mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe umwami kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Yesu kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi haleluya kuko ndamahoro warirekuye utanga ubugingo bwawe warirekuye utanga ubuzima bwawe utanga ubugingo bwawe kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke. reka mbasabe Let dutuze me twese ask you to be still. duturize imbere y'Imana. Let's be still in the presence of God.
suteme y'iki cyumweru The subtitle of this week iravuga ngo Mwuka Wera mu miryango yacu. it says the Holy Spirit in our families. Mwuka Wera umuyobozi w'imiryango yacu. Holy Spirit as the leader of our families. Tangira aya masengesho y'iminsi 40 When we started these 40 days of fasting and praying, twaravuze ngo dusengere abavugabutumwa bose bazahagarara hano imbere barimo babwiriza. we mentioned something about praying for all the preachers who are going to pass here. Dushimangira ijambo rivuga ngo We emphasized on the word that says bayitakiye bari mu byago bari mu makuba. they called upon him when they were in troubles. Ubwo ni ugusenga It's through prayers, Imana ikohereza ijambo and God sent a word, ryarangiza rikabavana muri ya makuba muri bya byago muri rwa rwobo and this word will take them out of the den rikaza rikabasubiza mu buzima and bring them back to life rikabashinga ku rutare. and set them on the rock. Tuvuga ko kenshi tuzasenga tukibwira ngo byenda ibisubizo bizama bimanuka bivuye iriya. Sometimes we pray and think that the answers will come from other ways. Twasengeye abavugabutumwa nugira ngo Imana ibacishemo ibisubizo dukeneye kwakira ku byifuzo. The reason why we prayed for preachers is so that the answers can come to them in the way of preaching. Nabahaye n'urugero rimwe nari nicaye hariya muzo nasengeraga. I gave you an instant Umuvugabutumwa ngo yugurure gutya asomye mu migani. when a preacher read in Numva Proverbs, Mwuka kwambwiye ko igisubizo nshakiriye kandi nshakiriye. and the Holy Spirit spoke to me saying that you have received your answer. Yasomye ijambo ngo umuntu wese ugamburura mu migambi ye. Ririya ryanditse hariya mu migani. Everyone who sees in their plans, Ijambo ry'Imana riranzamura rimvanaho narindi. the word of God lifts me up. Ndashaka kubabaza muzamwumva ijambo ry'Imana. Do you hear the word of God? Muzamwumva ijambo ry'Imana. Do you hear the word of God? Yes. Izi za ideology ko ari eshatu. These three ideologies, Izo zishe imiryango, they are the ones that have destroyed izo zishe abakirisitu, homes, they have destroyed, izo zirwanya itorero, they are the ones that fight against izo the zirwanya church, ubwami bw'Imana. they are the ones that fight against the kingdom of God. Tasigaye turukiriya ngo narose. People come from far away to say that they dreamed. Umugore uzashaka n'uriya. That's the wife you're going to marry. Nutangira nabi uzasozana. If you start badly, you will end up badly. Zumve Holy Spirit. Listen to the Holy Spirit. Mwigeze kuza kumbaza ndimo ndeba iminota yaje hariya yampaye umwanya. Barambanuriya ndamubaza uramukunda atoye ntaranje mu mutima. One day None suzubakira ngo inzozi zabaye kudakunda mu mutima wawe. someone approached me to tell me that they prophesied. Ninde bakubwiye ko umuntu azagutamika ico utatamiye wewe kiricyaha. How is it possible for someone to feed you what you don't want to feed yourself? Mwana umwe yarambwiye yaramuhanuriye ngo n'uyu uzakubera umugabo. Ngo buce azanye n'undi ngo uyu uzakwete se nzashakwa n'abagabo bangahe. And another one was received two prophecies saying that she's going to marry two different Hariya muri men. iriya ofisi yahari ko nakayampanuriye ngo n'uyu nawe n'uyu. One person prophesied to me that this is going to be my husband, another one prophesied about another man. So how is it going to be possible for me to be married to two different men? Mentioning that they dreamed. Ideology. The kind of ideology. Others use the experience.
abandi bakoresha za rituweli, others use rituals. ko guterekera. Imana yacu ntigira maji, ntigira. God does not accept magic. Imana yacu byayo. God is. Ntabwo twasubiye mu isezerano rya kera. We did not go back to the Old Testament. Amen. naryo ryari kandi utekereza ko byari bibi. They were not bad, but umwenda wakingirizaga hera wavuyeho. The curtain that was on the most holy place was torn into two. Undi muntu akubariza kubera iki? We ntugira akanwa, ntugira amata. How does someone ask for you? Don't you have a mouth to ask for yourself? Turi kumwe tuvuga ngo haleluya. Hallelujah. Uvuga ngo haleluya. Hallelujah. Nigeze kubwira abantu. One day I spoke to people. Ibisubizo bya twari ko dukora ama etage. We were designing towers. Reka mbabwire uburyo muzagenzura. This is how you're going to test the things from God. Iyo umuntu azanye ubuhanuzi. When someone brings prophecies, abaje gukonfirma icyo Imana yashize mu they mutima. come to confirm what God has placed in your heart. Cya kabiri. Second, ashobora kubuzana Imana itaragishira muri wewe. This person can bring the prophecy when God has not yet placed it in you. uzabusevinga uzana agasanduku ushiremo Save it, bring. kugeza igihe Imana izakonfirma. Keep it somewhere until when God will bring something in your heart. Verify. Ngaba abantu bagira security. These are the people who are secured. Imana ntizirondora ku butoni. Za ideology tuzi. God does not favor. Ingo zanyu zizaba stable. Your homes will be stable. Your life will be stable. The church will be stable. The kingdom of God will be stable. Because it's led by the Holy Spirit. And the Holy Spirit is found in the Word of God. Everything that contradicts the Word of God, it's not from God. The way the Bible is written, and it was written by the Holy Spirit. Abantu benshi bamaze kudivorce ngo barabahanuriye uriya wari umugore wawe ngo umugore wawe n'uriya mwigeze kubyigana mu ndara kera mwarasezeranye Bibiliya iravuga ngo divorce ntibaho Umwuka uzaza gushigikira divorce ubaki. The spirit that will come to accept divorce is not from God. Sometimes we speak the word of God and you close your eyes, you don't want to listen, but the word of God is true. That's why I asked you to think the things you have gone through and the ideologies that came towards you. Lift up your hands and thank God that today you have sent the Holy Spirit. Thank you, God. For sending the Holy Spirit. We thank you for His helper. We thank you for He has come to guide us, to teach us, to lead us in all truth. Ejo nimugoroba mu materaniro mukomeze musenge. We thank you, Father. Naraha numva umukozi w'Imana arimo yigisha Imana imbukuru w'imiryango. Ariko ubu nyine niho nasingiriye neza icerekezo. Mana yobora ubuzima bwacu, yobora ubugingo bwacu, yobora ingo zacu, yobora urubyiruko rwacu, yobora abapapa n'abamama, yobora Mwuka Wera, fata kontrole y'ibintu byose, hindura. Haleluya. Ziriya za ideoloji zose turazisenye mu itorero, mu miryango no mu mitima y'abantu. Reka Mwuka Wera aganze, ayobore, ategeke. Mwuka Wera afate kontrole. Urakoze. Tuguhaye amashyi menshi n'impundu nyinshi ukuri Imana yumva mu izina rya Yesu. Amen. Mwakoze. Thank you so much. Nabonye mwatangiye kwitabira. Mu minsi ishize nabonye musa naho mwari mwatangiye kugira
bwira mugenzi wawe ngo nukugenda kugeza kuri finale. Mubwire muze mwakira ibisubizo. Turi mu minsi 40, tukagume mu rugo, muzaze twese dukomeze twakira ibisubizo bivuye mu ijuru. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu.